Bogafa Forest Range Habanok Amsayo Bolong Tang Bidekni Thaini Ha Phalai Rimongni Kokshil Chamung Bogafa Bolong Tang Bidekni Kolshi Dagai Chora Bolong Tang Bidekni Thaini Ha Raidasayati Falmani Koktoma Kashifika Mangpili Dadakshida Kemra Buskanko Bogafa Bolong Tang Bidekni Bishing Khobjak Bogafa Forest Range Habanok Amsayo Bolong Tang Bidekni Thaini Bufang Wafang Rokno Tanai Ha Rawi Falai tongo kisasuk borok ajilai tonglayu kebang ra dojar malkhungbai hatanai khibilai tonglai kha Class 10 12 pioneer ni ba oe kya kotma kaham China Group of Institute Bangalore ye to free admission 3 eligible students ni ba oe government scholarship puri anai Roni courses available to GNM and BSc Nursing, BBBAC, MSc, Paramedical and Pharmacy, BBA, BCA, BCom and MBA. College fee nibawi hinke na 199 yak mani ke government scholarship by na pore mai nai. Hostel fee moha 4500 monthly mari nai. Seats soha limited and boye dai free na bo number of contact khedi tre admission la rodi. শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লং তরাই সরষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ Shape your future with technology at NALED Agartala. Under NALED, deemed to be University of Ministry of Electronics and IT, Government of India. Admissions for the 2026 to 27 academic session is going on. Choose from industry-focused programs including Diploma in Computer Science and Electronics Engineering, BCA, BTech in Computer Science and MTech in Data Engineering. Experience modern learning with advanced labs, expert faculty, paid internships, placement assistance, startup support, transport facility, and hostels for boys and girls. Tuition fees are free for SC and ST candidates. For enquiries, contact 0381 239 1010 or 8794 822 459.